salawas itinga ira tua moro badale poli banura hilile no so ami no sole salawa hili durba ama odole atake balala pama vitale atake balala no wame no lukwa tutu pasalawa na fulu amijalawa morbado mele no so amile bado meza sibaya ko matufule tabe pa ko bado meza amayati le tabe pa ko bado meza fuitale satu ambanu morbado meta be pa ko bado meza mabe kebakole fausa mabe kebakole sawadome salawa setinga beli mabe kebibaku abunaku mabe kebakole salawa hidupa barat masalah terlibat sama ode barat menjaga dekade kabar pulawa sampai tumuru pasibo abale baru ama kita bibolo kata demi tomehe abe kami pakon he Manika mapeseki de aga mekibata lewa ya oya mapeseki tani yo kete mai musabwa alo tema kata so tahu besar Bapak Syufuna Uwa Saka Marmai Gombu Dila Hori Terai Dangamu Satu amalyo Padali Ngapatele Matema Pakusumangi Si Terai Dangamu Amaku Daole Matema Paku Si Terai Dangamu amakari Bapak Amakari Le Matema Paku Abanafu Si Terai Dangamu Bapak Maida Bapak Maida Le Matema Paku Abanafu Si Terai Dangamu Bapak Matofo Bapak Matofo Le Matema Paku Abanafu Si Terai Dangamu Bapak Mayati Bapak Amayati Bapak Amalibe Le Matema Paku Abanafu Si Terai Dangamu Fefu Amija Tua Muriba Sobatuli Matema Paku Mifefule Matema Paku Abanafu Si Terai Dangamu Salah Obu Sole Hayai Paku Abanafu Si Terai Dangamu Kepala desa hini dulu boleh Hayai Paku Abanafu Si Terai Dangamu Fefula Azi Tengah Bo Siho Gangasi Migele Hayai Paku Abanafu Si Terai Dangamu Fefu para undangan Hebor Padone Hebor Mazubatu Hayai Paku Abanafu Si Terai Dangamu Setua pemotor Hayai Paku Abanafu Si Terai Dangamu Ama Esther Dangafita Hayai Paku Abanafu Si Terai Dangamu Sudah setua penubah berdesa hili dulu boleh Hayai Paku Abanafu Si Terai Dangamu Paku masire anale sire ya wagela geu bebe hana madu sirau jihono sodo ito torutane adano mate bapa komi fefule he si ala gale Soji no fundo. Mana lagi apa kan dipakai ya apa kan sama Tuhan tulah. Apa kan seperti itu kalau mau jiwa. Ya lo dan ya lo kakunya. Mana lagi salawa masa tu muru badumi. Kami di pakai masih anak. Iba sabu
Sire wadala ni laman ni choto tani akan anak mani ile balik tu hana meje waktu balik ya tanam tanam bago tanam apa naf nyoga tu kau miwal kau ulu haji mana wai na Zino fumia misalawal ni zowatu. Yusofu imege maneva mmangu igeme mame pagwandi mane habago bakani fakatukan safito muruba jihoka safoi muruba siapa mane hana me ofeta bandangami adro watobali bago masina ba kamane balu ada na me asamuza ida na me hama lamane me mate ida me mate ida aya watoda sira una ziho lamane la tema ke ai rono sida siwayan ni lamane la lema ka ke ha suga fuga dige ya soga wani lamane no me ke la tema da rono sida siwayan ni lamane so ige he ha me ke sida tema da rono sida siwayan ni ha sino manere ya warabi tutu sino manere ya warabi baba duasa sino malufa ya hogu gitu raya la ada na me asamuza ida na me hamba me moya obarani tutu ga beda siliwe na zarata sofu atabalugu logo imani hadia babalu ya bahogu gendo ralai zima toma dana no man distabai dana aruzurus zawaya waroto ana hogu gendo raya lai ada dana yo atabalugu lo meluna yo da ya wagi he hazatwa silu tema bidalo sina siwaya nia yo ini itu bordo lagi fwa nang ngoluzani zoktur ada dana ya mau suka beda silu nazarata mabubalu ihal bukan itu lah karena ibazi farika ibazi fahamuhu yang wakannya lima kubal aku sakit lagi sabulgul aku sakit lagi siasatan aruru membasiriana lengalia udah lengalia udu no isal tinggal maluka isal tinggal bangai zotur muhiti membasiriana mani bai oi da oi bandar kusali uzur di oi murau bandar kusali ubulitau fadal ke kubulu fadal dulu mata nasodome dari ngabat yo aisa tada gadau tu babu makanya boku kusali tu babu tu famarkan gum ada tanda kelbogi ba nali magbul mole do le sufal leu te do ba magimai te do ba bangilani lama de dua isa ko gilani wa balim ya halo ya no kaganyali magbul fada no no bundul fada famu no bundra fada romo no buza wa balim ada tadi yene ke kabeda sile na zarata ya kubali tan mo na fuziul ya kubali tan mo na fuzalawa bago no basiriana sile wala ganda bul sebenarnya no fuma kamia misala wa so lama nite masa musa hama ko de balu moro rai bana la wusia apa lama ne rai ko muslim lama ne no ba kayo li ayo wusia ya haya ya haro tanya ya ita ba kasi ya Fatima de mali de lo buanu apa sih ya lo dana ya ro kanya no aya ba kana ya no lo waya boleh pikir no lo waya bakal boleh sisi no lama ni ide bapak letak ide bapak letak ada kan tema itu sesane mabu rai pada manusia pun lama ni ilau mungkin ilau tahu hari naya aman tentang ada bakal naik politik dia bakal boleh sini abe lau bakal no singkat kasiwa mau sopan yung unggas sa lima ko ila mo wi ya itu kan ada ke komo dan itu kan ada ke komo ila ko kan ke kurba bango sini ko kan hau ba o ila ulas be ko mana duat lo hadi para lawatan mo tu ke musili ba ada dan ya halo kan ya halo ko kan ya mo super ko sa lima ko ba ka
Banua. Iyo mulai makasisi wa Banua. Sisara tangku layam. Lama ni heavy sada. I manila aku ke bawa majuru aku ke bawa bufan. Ya jauh ada kami ke guna rusak. Bukan guna tahu. Ini apa di Batu? Biasa saya mabu. Lihat lo jangan halo kosong. Itu mana kita ni ada nak bawa majuru. Mana kita? Le istema bakal beres siunapu. Le bakal kotor. Dapur. Ya lo jangan halo kosong. Waktu itu kami bukan ke mau oleh Batu. Orang dan orang kita mahu atau goya ke sini. Goya di mana lepas itu? Lau macam mana itu coba? Orang ini nama usia ya. Mau kita anu main pun, mana hendak kita tuan nasi sebenarnya. Lalu kita zoom Badu sih dah itu. Bila bodi yang kita naik tanah muda ni, bodi yang naik tanah muda ni. Mana ni? Kapal ini pura sesuatu orang, kapal ini kan macam tu. Hadiah dah, mana ni fana itu pakai fana itu pakai bawa lagi. Atau fana itu, mana ni orang kita? Soalnya satu orang fana. Soalnya satu orang fana. Tambah lima lagi dah. Menu boleh fajar di sini pada. Menu fajar di sini pada. Kan mana ada soal apa tu lah tahu. Ada orang dah full jumbo. Ya agak tu ni ada sini waktu si Malaysia lupa tu gua yang ada wani tu, ada kan. Oh ni ho, bayar itu sampai bago bago tu, siapa bago, siapa tahu Ho ni ba, ya itu tu me, sana ma bago hau gede. Dia tahu kan ni. Sa dah saya bang. Dance.